ini terus nemen rek. Sampai gagal syuting. Parah iki rek. Wes nganggur maneh ra sido syuting. Kamera umum kamera. Aku ngerti pasti mati. Pemeran sing edan skater. Nyapa isin. Peralatan syuting buat film Gilas Skater. Lokasi depan warung Sendang. Lagi syuting. Gimana bos? Mana wailun menoton? Wes jane duwe gulu menjing apa ora, Cuk? Sini. Walah cuk, unahan piring ngono. Lah ngono picek ngono. Ora banter, wilun tenanan kok, Cuk. Tak kene arek. Kederatan. Ije wong tak kene mbek pas kabehane kok. Piye? Syuting hari ini bagaimana Mas ulang tahun? Mumet. Dia tenan ya. Cocok ya konangan barang ngono. Menak jadi kata-kata sithik cok lho. Kata-katane lo gak akeh. Konangan barang padahal sithik lho, Wi. Kan ceblok ora ya. Terang enggak iki ceblok ora. Ya. Balik itu. Mikirnya di buro. Mas Pletet, tukang bully. Dewe gandul kae. Apa ndesum plindesno? Astaga, kejam. Sulit yo bae syuting iki. Proses syutingnya.
Enek toncu jancu. Begitu sulitnya. Yo diceluk walang aku. Berarti tondo. Walang opik. Walang kayu sulimen. Lanang kok. Duh. Nyelentak modele. Syuting gagal karena cuaca hujan. Piye iki, Ton? Hah? Piye? Lanjut esok ae. Ayo lanjut selesai. Cuacanya gak mendukung. Hujannya deres. Hujannya deres, lemahnya teles. Tak kira wis males bales belanjane. Apa? Gak roh. Hujane deres nemen rek. Sampai gagal syuting. Parah iki rek. Udah. Wes nganggur maneh ra sido syuting. Kamera aku ngeblur di kamera mbri. Pemeran sing edan skater. Nyapa isin? Sing pernah viral man cabe. Cabe piro 70 apa piro kae? 50. Lambak nekat. Lambak 50 ta ya? Nah. Rencana pengen bikin film lagi ya, tapi posisi udan kok ngene. Mari gak udan, kanca-kancane gak serius. Mari serius malah udan, ngenes. Ya terima kasih banyak buat kalian yang lagi nonton videoku. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like and comment and subscribe. Oke, thank you.